Mission Berlin. Koprodukcija Deutsche Welea, Poljskog radija i Radija France International uz podršku Europske unije. Misija Berlin, 9. novembar, 11 sati prepodne. Imaš još 60 minuta i posljednji život. Dieses Mal entkommst du mir nicht. Ali znaš li šta tražiš? Ich will den Schlüssel für die Maschine. Wo ist der? Igraš li dalje? Ćao, spremna sam. Pazi, Ana, dolazi žena u crvenom. Saznaj šta je sa ključem. Pa neka dođe. Hände hoch. Dieses Mal entkommst du mir nicht. Sad te imam. Ovdje smo samo vi i ja. Ubico. Der Kommissar. On je mrtav. Ja, tot. Er ist tot. Zum Glück. Ein Hindernis weniger. Wo ist der Schlüssel? Der Schlüssel? Kakav ključ, od čega? Zu spät, Anna. Too late. Da kommt der Pastor. Auf Wiedersehen. Kakva veštica. A pastoru ću sve pošteno reći. Ich höre. On sluša? Pa to i nije tako loše. Mein Name ist... Anna, ich weiß. A sad odjednom znam moje ime. Sie... Ja, ich weiß, wer Sie sind. Ein Anruf aus der Charité, verstehen Sie? Kommissar Ogur ist operiert. Er lebt. Charité? Ogur je operisan? Ich verstehe nicht. Kommissar Ogur geht es gut. Er lässt Sie grüßen. Aber šta je sa komisarom Ogurom? Pastor je od nekud dobio poziv. Ein Anruf für Sie. Die Charité. Tačno. Tako se zove najveća berlinska bolnica. Znači, Ogur je u bolnici i upravo je operisan. I u relativno je dobrom stanju. Komisar Ogur geht es gut. Da, i pozdravljate. Er lässt dich grüßen. O, kakvo olakšanje. Anna, kennen Sie diese Melodie? Nostalgie von Dachfeg. Melancholisch, aber wunderschön. Ja, und jetzt hören Sie gut zu. D, A, C, H, F, E, G. Sein Name in Noten. Njegovo ime u notama? Was heißt das? Dachfeg hat Variationen über seinen Namen geschrieben. Name? Variation? Ich verstehe nicht. Auf Deutsch haben die Noten Buchstaben. Tonleiter. C, D, E, F, G, A, H, C. Oder D, A, C, H, F, E, G. Još nota i slova. Herr Kavalier, der Schlüssel für die Maschine. Na gut, ich komm ja schon. Okay, dann zeige ich Ihnen erstmal die Maschine. On zna ko sam. Ich weiß, wer Sie sind. Ogur mu je to rekao. Wer znači ko. Da, i wo znači gde. Wo ist der Schlüssel? Izgleda kao da sve upitne reči počinju slovom V. Ali ovaj pastor nije baš od velike pomoći. Zavisi kako se uzme. Re, la, do, si, fa, mi, sol. Was ist das? To je melodija koju je Dachfeg komponovao. Bila je igra sa slovima njegovog imena. D, A, C, H, F, G. Ali kakve veze sa svim ovim sada imaju slova i note? Naravno da imaju. Pastor je probao da to objasni. U Nemačkoj se note obeležavaju slovima abecede. Do je C, a re je D. I tako dalje. I ti misliš da će nam to pomoći da nađemo neki trag? 13. krug uspešno završen. Napreduješ. Možeš da dobiješ nagradni bonus od 10 minuta ili dodatni život. Ukucaj A za vremenski bonus, B za dodatni život. Izabrao si vremenski bonus. Imaš još 65 minuta da ispuniš misiju. Imaš novog prijatelja. Ja, ich weiß, wer Sie sind. Šta sada nameravaš da uradiš? Igraš li dalje?